On the 20th of February 2024, spokespersons from the Northeast Regional Domestic Workers Union and the All Meghalaya Domestic Workers Union briefed the press on the situation facing domestic workers in the state. Notably, approximately 3,000 domestic workers represented by the AMDWU presented a memorandum to the government outlining their grievances dating back to 2012-2013. The government has pledged to address these concerns promptly. The Vice President of the Association, Meghalaya, stated that discussions were conducted with members on various aspects of their employment, including wages and working conditions. The union aims to secure recognition for domestic workers from the government and advocate for improvements in wage structures and relevant policies to enhance their working conditions and overall welfare. Devengin mo ba bonsin ba ya kakam kajongi ka bagi training brio ba kasarkar kan itu no yang ikum kawe na kijai kam nama ki bapun na kiriu ka thei hangi hapo sarshilong jongi diki hajar ki long keme ki ba yamda ka ka kam ka training brio hakaba ki pendap ya ka ye ka sem ka jongi haka jin yum ka jongi ka ba ki pentelon ka ba mana ka si dan ibu hakama jong sarkar kan ba bonsin gila aju ka ya kali gajing dawa bahkan itu ya kam gajongi kena beliau yang kita gila jiada la bakin thau ya ka ai na ka benta kita kinong train beliau ba induk dan kan yang tara jing itu bangin kamtam hakaba dan idon haka ai kamun ladang ini na ye mangile tre shakiwe pat ki beliau bangin dan yang tara jing singan wala kan lam hasnong ne sabar jong sinong te kajing rekam kajongi kalau ga habangi dan hagi jaga tre ne hagi jaga tak kajongi kamun ke kabangi jule kajing tre jongi kibat tre belayung beriu hooi ke sarkar kala kentuk yangi hapo ka keten jongki lebo henre kabang kwa pangkran ne kalau ba ni kajing tre kajongi kibat tre yung beriu kamlong kung jing tre ki barang kung ki construction workers ki bagi tre hapo ki jinga I ki pai ba mo hapo ba I re kakam ko jingi kalong shadien jong ka jing khan ka bakam te ham tu hapo ke ai ka ba kanja ke ai ka ba kam jingi nimla kan te te nakta kadang bidang kam ya kata ka security ka ba undan kata ka jinga da bakartam nak banta jingi ki ba tre yang brio Tepun sian hiru ngina cu summit lu yang kini ki memorandum aman bada di conference nak bata kini ki mat jindawa ki jongi nak sarkar bat hadu kat mata ni pat juyok so yang ta ka jubab ne kanong ka jing jubab nak sarkar ka bangi ni osno ba kan poi ke ka jing sha ko hampo ka office ko movement ka jongi ba nak kalian sarkar ba kan dan kanong ka jing ke kli ka nak mata kam ka jongi dia pun hi bahapo sebelum ini kita di bagi tre yang beriau kemudian bagi betul ni yang kasar majini ni macam pun kicing apa yang kasar majini pakam tam ke bapun hi naki nongbela ni deh ki bangnan ki bangstan de ni haban kemudian yang kani kakam ka bagi tre ni shime ka kani kakam ka bagi penhe pensan ki bijoni ni kamai mana kasni kemudian hakabang lena hakajin pulih de lada ka syukut be tang hakunta na ni tenhe pensan ki khon ka babon ka jindawa pat kham tam ka pathe mata ka barem ka ba bon sien na kawai ka posha kawai ki mar ban ki mati ru ki kiyo. According to the work only we have fixed that minimum wage because as per from the part of the union we have fixed separate wage for working 1 hour. Like sometimes the work is different for 1 hour, sometimes heavy, sometimes low. So it's depend on the work. So according to the work only, our people they are demanding the wage.